ya uwo mugore umugabo amwereza amafaranga yo kwishyura inzu, wa mugore aragenda ya mafaranga arayafata aragenda yagura ibitenge, isiri, umugore ijakoshi iruzura ibitenge. Kiyateka arishyuza kugezaho yarushamagara umugabo ati yewe bimeze biti tuko utishura inzu. Muraho neza nshuti zanje, mumeze mute? Murakomeye? Twe turaho turakomeye, turashima Imana nk'ibisanzwe. Ya amazina ni yayandi ni nyina wenka Aline, ya channel ni Abakeba TV show. Yeme turabakunda, mwatweretse urukundo, Imana ibaheze umugisha. Ya nshimiye abantu bakomeje kutwereka urukundo, naniyegereza abantu batuye mu mpera z'isi, abari Canada, Australia, Amerika na hano muri Kenya, n'abari Bugande, n'abari mu Rwanda. Yesu akomeze abagirire neza. Yeme turabakunda, mwatweretse urukundo, mwaradukandiye, biratunezeza, turabyishimira birenze urugero. Ya murabibona ndije nyine, mugenzi wanje ntahari, yagize nyine nawe ama challenge hano muri Kenya murayazi ni menshi, imbeho yabaye nyinshi, ya ntiyabonetse, ariko ubutaha muzamubona azaza babwira iyo yari yaragiye. Urumva ntawuzi umenya za gahunda z'umuntu yaba yaragiye, ariko naza wenyine azababwira iyo yari yaragiye. Ya mugize neza cyane. Twakoze ikiganiro tuvuga hejuru y'abagabo badafata neza abagore, kandi nukuri twarabivuze, umugabo wese uzisanga hariya azakemure icyo kintu. Ubu tuje kuvuga ku bagore badafata abagabo neza cyangwa ingo neza. Ariko se kandi turaza duhana n'inama gute? Wenda ari umuntu uza akavuga ati se ninde yabonye, ninde wagize gute? Uriya turaza tugatanga twege inyigisho, umuntu wenyine akamenya ahari. Hariho abagore nyine tuzusanga ukamusanga umugore yabaye inzererezi, azazunguruka taba mu rugo ye. None nk'abagabo nyine, abagabo bacu nyine bataba bari hano, ari twege kumufana abagabo bakorera mu byaro, ugasanga umugabo aza gusigira nk'amafaranga wenda yo kujya, ugasanga wayahejeje mu nzara, wayahejeje mu musatsi, tuzi ushaka uko ugira ndango n'umushitsi, kubera yuko nyine ubabona nta activation iri mu rugo. Umugore kwanza, umugore bazatubwira ngo umugore niwe nyiri rugo, umugabo n'umutwe w'urugo, ariko umugore akaba nyiri rugo. Mbese tudashaka uko umuntu ataha mu rugo tiyotaha, ariko kandi mugende muzamwita ku ngo, mwite ku bana. Hazaba nk'umugore ubona azasohora igitenge ku cyumweru agasohora, ku kindi agasohora zagana za spere, za grand spere, za petit spere. Ejo bundi ari umuntu nabonye yakoze akantu keza, yazanye akazavuga ngo karakubura, akazayamagira ngo kubura. None natwe tuzoza n'umukubuzo bene wa wundi uresha gutya, umwe gukubura amazi, tuza twamatuza ngo kubura. Nk'uko ibintu turi mu kubona ahangaha mu mahanga muri ubu butayu byabaye byinshi, kandi n'ahantu tugomba kuba twaraje kwiga tukazakuraho isomo. Aha muri Kenya nyako isomo biteye ubwoba. Nimba utekereza yuko wicara mu nzu mu wawe, ndi watetse ibishimbo ntambaga ufite habe n'akantu na kamwe, ukamusohoka gusa saa sita zirabaye, ukamuzana imboga zihiye, ukamuza ugakaranga, saa saba mukaba murariye. Ibyo biwacu ubyoba utaririza ibishimbo ngo biteke guhera mu gitondo mubije nijoro. Nyoko yagazaje kuja mu isoko nkatwega ba mama twabaruguru, ngo mwana ngo wirizeho ibishimbo ngo uteke ibishimbo, ugateka isafuriya y'ibishimbo watsa muziko ugira gute, ukabona nyine ni ibintu bene bijya kuvuga ngo muje kujya nuko uba wiriwe watetse ibishimbo. Ariko hano muri Kenya ubuzima bwaho buroroshe. Ni umuntu amanuka saa sita akamanuka agatora ibishimbo mu minota 10 akacumba. Ni ukuvuga ngo ino ni mu mahanga kandi ni mu gisirimu, ariko nyine abagore dusirimutse nabi. Mvuga umuntu nanje nivuga dusirimutse nabi. Umugore urimo kugenda agasiya inzara, agatereka inzara zikaza zigeraho. Nyine hariho abantu Imana yagiriye neza, bafite ubuzima bwiza, afite nk'umukozi uteka,
ya nawe ntibyabuzwa yuko nyine rutuntuye kwegeranye mu rugo rwiwe, kandi ubwo ni uburyo bwo mu rugo rwiwe. Ariko kandi hakaba undi nawe ukamusanga yaraziteretse, kandi ukugwa hano mu muhana turi mu nkambi, akantu kaza kagira icyo tukaba tuba turakayoye, umuntu yagira icyo tukaba turamuyoye. Ariko ni ukuri tugende twese twite ku ngo zacu. Urimo gusanga umugore nk'uko nari mvuze nyine yaradodesheje ibitenge bihenze, wabona ashoreye umwana wiwe ugavuga ati si uyu ni umwana wiwe, cyangwa n'umwana wa mukeba we, cyangwa n'undi mwana bahuriye mu nzira, nyine umwana yambaye ibintu biri aho bidafashe, bishenjitse, bitameze neza. Uza wita kwiyambika, wite no kwambika umwana wawe, kuko ubuzi ko uri bumufate mukajyana. Ya ni ukuvuga ngo aha turaziranye, hariho bamwe bazamamenya ngo tuya nuko nyine uwo tutazi nyine ntabaraha. Ariko nje ni nkaho nzwi gake aha ngaha Kayore, kuko sinkunda kugaragara cyane, nyine banibereyemo bana banje iyo ndangomba muri za Nasara batanze neza, muzo kunshakira ari uruhande rwo kwa Uhuru, ntimukaze kunshakira iri yepfo. Ingoma zahinduye ibindi, turagenda dushakisha kugenda tumera neza. Ariko ga ndimuje kuntegama ngo ontuye ahantu, ariko nyine tuye ahantu nyine uko hameze kose. Ariko kandi nukuri yari inama yanjye yawe yundi wese, umumama mwede mwite ku rugo, mwite ku bana banyu, mwite ku bagabo banyu, mwite ku bavandimwe, umuryango washatswe uzukunda icyo kumwe n'uwo wavuyemo. Nimba iwacu naratwara abaye imyaka ingahe, ahandi tukazahaba kuzogeza ubaye shosho, urimo urabona ukatekereza ngo uracyasubiye iriya kunda aho uri n'abana wabyaye n'umugabo n'umuryango. Kindi atanga inama, nivuga n'undi yumva, n'undi wahandi yumva. Yari inama twari tuje kuganira aha ngaha, yari inama twari tuje gutanga kugira ngo abantu bose bayumve. Ko ku rugero hariho umuntu imwe nigeze kumva, umugabo yagiye mu cyaro, amare kuja mu cyaro, umugabo yohereza umugore amafaranga yo kwishura renti. Abagabo baza bishura renti yemwe ibihumbi 8, ibihumbi 10, umugabo yakuye ku bitugu byiwe, ku gikapa hetse. Yamara wa mugabo bakohereza ya mafaranga, umugabo akijya kimara igihe cya renti. Ntukoze ubwira umugabo ngo dushaka inyama, vuga ngo dushaka inyama, inzu yarishyuwe. Uzokubita igikarango kiyateka naza kwishyuza inzu, nakomanga umugore ngo nta faranga ufite. Muzamureka gustressa abagabo nabo bafite imibiri kiyo dufite, kandi natwe. Ariko je mvuga abagabo bagira imbabazi, ko umugore umustressa gutyo namubwira ati mane heki igikapo naje mpeka ikindi, amafaranga uzowumva ushaka gukorera yawe personnel yo kwikoraho, genda uziyakorera. Abagabo n'abagenda abaye bishoro muje gupagasa, muza mwikoraho mwapagashije, mwumva umuruho wa protector ingene uzumera. Ya uwo mugore, umugabo amwereza amafaranga yo kwishura inzu, wa mugore aragenda ya mafaranga arayafata, aragenda yagura ibitenge, isiri. Umugore ijakoshi iruzura ibitenge, kiyateka arishyuza kugezaho yarushamagara umugabo ati yewe bimeze biti tuko utishura inzu. Umugabo ati noneho karabaye gute, jewe wishyuye inzu wohereje amafaranga umudamu, ni gute atakwishyuye, ni gute bimeze? Kiyateka ati yewe tinjewe wizo gasimbizi, hamagara umugore wawe. Umugabo ahamagaye umudamu ati yewe bimeze bite uko babanyishyuza inzu. Umugore ati amafaranga akanjije indimi. Umugabo arateza avuye mu cyaro araje na Nairobi, tingaye gambwira amakuru ko byagenze. Umugore ati sheri amafaranga nayaguze ibitenge. Abagore bafite amarari yisahisi yayigana. Umugore akagwanira igitenge cyagana azi ngo ta faranga zihari. Buriya nta sinzi uko nakuvuga,
sinzi uko nakuvuga nyine nko mu rugo rwawe kuvuga ngo kuri amusara ngo ushaka siperi cyangwa ngo ushaka igitenge gihenze cyangwa ngo ushaka urukweto bene uru ruhenze ntago ari byiza ngo ugiye gustressa umugabo. Ni ukuri twari tuje kubaheza inama kugira ngo tugende twisuzume. Hari indirimbo bazaririmba ngo umwana w'ikirara yaragiye akira gute, nawe ugiye ukagera iriya ukabona yuko ibintu rimwe atari byiza. Kandi nimukazamubwira ngo iyo twaje hano tuba twaje wenda kugira ngo nyine gusanga no gushaka ifaranga, dore kwega tutarabana monetize nta faranga turahabwa. Tuba tuje kugira gusa ngo duhugurane tuganire, muba muza muri commentaire muduhe commentaire nziza, muvuge mumbwire muvuge tiyeme bimeze bicya kuba keba bimeze gutya, nubwo nyine ibintu bikomeje kugorana ya ariko kandi nukuri dushimiye abantu bazatwereka urukundo, bazatuvugisha, bazatubwira ati ibi bimeze gutya, abandi bakaza ngo bimeze gutya. Nukuri Imana izibaha umugisha. Twari tuje kuganira, turaganiriye, mugende mu byumve mu bikure mu isomo. Pati 2 muzaze mutubwire ati mwavuze gutya mwageze gute, ahandi tuzahakosora uko bizoba byagenze kose. Kuko uwo mugore urumva n'uwo mugabo iyi ntambara tutuzeho yaje gukirizwa, ariko urumva ntabwo yari yoroshe kuvuga ngo umugabo ahike igikapo yishyura inzu, ufata amafaranga uje kuyagura ibitenge by'isiri, ahubwo ngo niyitumizaga n'ibyo mu Rwanda uko bitazabivamwe n'irange. Ariko wowe ibitenge by'isiri uzawufura rimwe igitenge kigapfa, wafura irindi kigapfa, ntabwo ari byiza. N'ukuri twarakugaye nk'abagore bagenzi bawe, ntabwo ari gukora kiriya kintu, ahubwo bari kuvuga ngo ukishura inzu ugatangira guhamagara ukamubwira ngo akukurire igitenge. Numva yari kubikugurira nk'uko abagabo n'abana beza, n'abana beza pe. Uyu mubwiye ikintu ntaza guhakanira, nta mugabo uzubwira umugore ngo yanga ikintu tigikunda, aza kubwira ngo sawa twumvishije, icyumwereke kaza kigashira, ikindi wasubira kuvuga akakubwira ngo turimo turashaka amafaranga, ikindi cya gatatu ugasubira ikwishyuza akakubwira ngo reka tubanze dukemura iki ngiki, ngo nikirangira ngo tuzobona gukemura kiriya. Ubwo ukaguma gusikicara utegereje ukaguma ukicara gusa utegereje kugeza ubwo uzoruha nawe ukavuga ati nta faranga zarabuze reka mbanze nceceke mbyihorere. Ariko nyine umugabo atagukubise nango ngo yamakubwira ngo kugenda cyangwa nyine ari abagabo uzupfa kubwira ikintu akamwe ngo se wowe ngo uzutekereza gute, ngo wowe ngo uzutekereza gute, ngo ubwenge bwangu ngo kubura gutuma gute, ngo wowe ngo kurabona ngo iki kibazo niki gihari, ngo wamara ngo nawe ukazana ngo iki kindi kibazo, ngo wowe uko wowe kurabona gute. Abagabo nange muzamwicira mutegera abagore, nimumara kubategera mugume mubaheze za rendez-vous. Abagore icyo dukunda ni ukutubwira ngo ejo, ariko kandi keraga wabitwemereye ariko utabikubitiye iriye. Urumva uwo ngo wicati nyiyamurisha agafata 8,000 akagenda akabigura ibitenge. Urumva yari yaravuze ngo ashaka igitenge, nk'ukwezi kurashira ukwa kabiri kurashira yavuze ngo ashaka igitenge. Umugabo ntiyamukemurira icyo kibazo cy'igitenge, bigira afata renti agura ibitenge. Inama ihari nimwe, mugende mworohereza abagabo nabo bagende bumva abagore nyine, gusa nyine ntakabe kubangamira undi, aho kuvuga ngo bangamira undi. Nyine umugabo naza akagutura ikibazo akakubwira ati yewe bimeze gutya na gutya, mutegere kuko wowe nturapagasa, tuzi ngo igikapo kiza kijyana gute, tuzi ngo bimeze bite. Ya mugende mworoherezanye abagabo, abagore nabo mugende mwumva abagabo nabo mugende mwumva abagore. Tukoze ushibura umugore wawe, ese uzumushibura ngo aje? Iyo umugore akubwiye ngo yewe nkeneye nk'ikintu, uzimushibura ngo aje hehe? Tukaze umushibura, ahubwo uzumubwira ngo ihangane sheri turaza kubikora uko bigenda kose, umuheze rendez-vous. Nubwira umugore, abagore gakwego tumeze nk'abana, iyo umubwiye gusa ngo sawa turaza kureba, azayicara ategereje, bwaje agasubira kandi agategereza ugasa kandi ukishyuza, ukamubwira ngo urashaka igitenge, akaza agasa kandi akakubwira umugabo, ukamubwira kandi ngo ejo. Uko twebwe gusubigumye kuduheza rendez-vous, uza ugenda wagera aho ukavuga ati umugabo yaranyumvishije cyangwa aranyumije, nuko sizoguma kumukurikirana kubera yuko ya nta mafaranga ahari. Ya murakoze cyane. Inama natanga nimwe, umugore agenda yumvira urugo, umugore agenda akunda urugo rwiwe arimo,
arukorere nta rundi gufite kuzajyamo. Korera urugo urimo rukunde, wite ku bana tubona nk'abana babajagaraye ugenda uhura n'umwana hano muri Kenya, umwana nyine araho nyine yambaye ibintu bishushe ariho imbeho hagize gute, ariko n'ukuri kw'Imana mugende mwite ku bana banyu, nta bandi bana mufite kuzabyarira ahandi atari muri uwo muryango n'ubundi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yemwe mugende mudukandire subscribe, share, comment. Mugenzi wanje nawe naza azababwira iyo yari yaragiye, kandi agomba kuzana mande y'abafana. Yarubwo yabasezeye muze kumubwira nimba yarabasezeye, agomba kuzana mande bene yindi fashe, natayizana azazana mbabwire ati nta mande yazanye, tugomba kureba ukundi tumugira. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha nakagaruka.